Tuwaye ikaze makuru agezweho kuri Radio Icyizere ni tariki 9 Nyakanga 2022 na makuru ayobowe na Chamigo Jean Pierre. Nge mugiye kubana nitwa Inosa Bimenyimana. Abanyarwanda batahutse bavuye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga ko batangajwe no kubona u Rwanda rwarabaye rwiza. Bakomeza bavuga ko muri Kongo bari babayeho nabi kubera umutekano muke. Abanyarwanda batashye bagera ku 103 bakaba barinjiye mu Rwanda tariki 7 Nyakanga 2022 banyuze ku mupaka munini uhuza u Rwanda na Kongo. Perezida w'umuryango wabagize inteko zishinga amategeko mu bihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa icyiciro cy'urubyiruko Sebastien asaba inzego zifata ibyemezo z'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa guha umwanya ukwiye urubyiruko kuko ari imbaraga kandi zagera kure zishyigikiwe. Ubuyobozi bw'abayisilamu bwategetse abayisilamu bose bifuza gutanga igitambo ko bagomba kubanza gupimisha itungo mbere yo kuribaga kandi bakaribagira ahantu hazwi n'inzego za leta zibishinzwe mu rwego rwo kwizihiza umunsi wahariwe igitambo cy'umwaka wa 2022. Mu mahanga umutwe nyeshyamba Amakuru na gatatu uravuga ko titegwe gushyira mu bikorwa imyanzuro yafatiwe i Rwanda muri Angola. Imyanzuro ivuga ko Amakuru na gatatu iva mu birindiro byayo no kubyutsa umubano wa diplomasi hagati y'u Rwanda na Kongo. Mu Bwongereza nyuma yuko abagize guverinoma y'Ubwongereza bagiye begura buhoro buhoro, Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson nawe yatangaje ubwegure bwe. Boris warumaze igihe gito abaye Minisitiri w'Intebe yatangaje ubwegure bwe kuri wa 4 tariki 7 Nyakanga 2022 ariko avuga ko azava mu biro bye habonetse umusimbura. Amakuru agezweho nuko nyasoje nge nitwa Inosa Bimenyimana mukomeze munogerwe na gahunda za Radio Icyizere.